Lang ba ka Magic jong Lionel Messi bat ka jing tibet jong Luis Suarez rung quarter final ke Inter Miami haka CONCACAF Champion Cup. Haka jing ila kai second leg haka round 16 jong ka CONCACAF Champion Cup ke Inter Miami Persya ya kana Sevilla. Haka ne ka jing ila kai ke Inter Miami kala laban penlem ya kana Sevilla dalai la kawai. Haba pai shi ne ka jing ila kai ke Inter Miami kala yo ka gol ka jangka dang haka menit ke bapra leng ba Luis Suarez bat ika bol ka bel penbo da Lionel Messi bat haka menit ka baar pholai Lionel Messi ulio ika gol ka baar na ka banta ke Inter Miami bat haduk bandakut ka kelas step ke Inter Miami kalala bantam ya kana Sevilla da ar lanot habawan berpeteng ya kala ka baar ke Inter Miami sejesen kaliyo biang bat ki ya kajar leng ba urbat Taylor haka menit ka bandri pholai bat haswa ban waino ke jingi lakai kata haka menit ka bakandai pe plus lai kana Sevilla kaliyo ika gol ka jangka leng ba usorai bat haduk bandakut ka jingi lakai ke Inter Miami kalala ban penlem ya kana Sevilla dalai la kawai bat yo orang sendon cak quarter final haka CONCACAF Champion Cup haba pai sega cricket goal jongki ke Inter Miami kalala ban penlem ya kana Sevilla nasan lalai namar haga jingi lakai first leg ke jongki baro arteli kitim kilekut da ka jingi khai tamar ar la ar kuple shiboni phi ki parlok ki buju paj ki video hakane ke channel in second opan akavei ke video kuble shibon